Institute of Arts from Indonesia or the Institute Seni Indonesia Padang Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah pembuka kaji. Disusun mak jari di kapalu sambah taserak kanan rau. Takalu ambu kamarambah di ladang orang koto marapa baringin jatuh nan batipu. Takalu kami kakak tangga bari izin ya jumama saratu orang kasadonyo kami katanga sementara. Kami konan bukan jadi pandai, alim tidak, ulama pun tidur. Jiko pengalaman bintang-bintangan, sakedar tahu dek manyima barulah pandai dek membaca. Nan ba ibarat bidua nan baru sudah, jiko ke tengah takui jeria tapaso malai manapi-napi. Untuang kok sampai ke tujuan sanang segalo rungguati. Lengking dendang dalam pekat, gitulah ungkapan rasa penyatu jiwa, penyampai cerita lama. Setapak tidak akan mundur, selangkah tidak akan surut. Siapa ingkar dikutuk oleh Allah. Gitulah ikrar yang terucap oleh masyarakat agam kala itu. Suatu Belanda memperlakukan belasting di ranah agam sana, Siti Manggopoh. Gitulah nama yang tersiar dalam Ka'bah.
kaluang budaya Minang iyo budaya budaya Minang nan kami bawa Siti Manggopoh nan ikabagan kaluang sananglah hati urang nan mencari nan mudo Aduh panglek meniau Manggopoh feel an the hell Minangkabau base Kirsten van de Patriot van de Minang Mensen en Rick slogan naar de kemak Majoli Messenger Manggopoh kuat Manggopoh kuat Hibrizal Hidup kita Bring news out the fiction
pagala dari pagala kampung jangan sampai masuk. Tapi si bulan dong gelera kasuok gelera ketiga tumpil akan buko. Jauh daunya sia-sia. Lalai kepucu sileranya. Kabar
and gentlemen, the show is very stunning show and very interesting show, you know, right? And this is the show. The show is about in this place a woman named Siti Manggopoh with her title Lioness can defeat the Sodiko. He helps Siti Manggopoh in every aggressive. This aggression is their resistance. They are raised up because the crash by taxing was imposed by Dutch at that time. In the journey, she makes the history with perspective by Agam society. A Manggopoh monument was built in the appreciate her, which illustrate women hard resistant, a woman from Agam. Siti Manggopoh is the lioness that name has spread in Kaba.